abusiafo na otwe asanko apro abeto yembio London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school na afi chosem mpensem kote mu nyinara ye no wo ye abofo mensa enkransam na ewo adisem woman mu no ya bedru adisuan etoso nan adisuan atifi asem no ose munsuro onyankopon na monhye na nimonyam ye basisia say from Waba. Na you must have some ye came here. Say, I want to sell Sunday young Maswa. No person change, I mean, power bon. Okay. It's Christoni or Piscania, 10 you know. You have to bet in one gambling. I see a tear, who said, any year near would be no boy. Yabema Munina, Aquaba, na fair de enchas from Consul Eddie and Mamunara. Ya beda mwasen so se de biara mafidie eda hase na ye ne moye babu adisua na otwe asan akọ apro abetwe mbio ede apisida pace ye be ma nyankopon se aye adom na wahirahira ye nyina ne abusiafo na efe ye da so ete enkom kwata mu nyinara se ne medi kan eka ye no ye hwe abofo miensa nkransem no adisua no ye ni wadi kan aye adisua no miensa ene ye de etoso enan no atifi asem no ose munsuro onyankopon na monhye no animonyam se ne yedi kan ehweye no maboafo no aye krado ewo hase o mo babeboa na afi yedi sa adisua mu pensem mu ede abramo ansa na meba be yi o mu ede akire mu no ma memfa asida kese emfa matre BNTV Ghana sanse sa adwumakoi na eboa ma yesa adisua ya omofa ede kowiase afana nyinara BNTV Ghana ankrankra adwumaku a wafa TV adwuma de ato mo so se ka asem na omonso omnam TV da rubo mu ede bekọ wiase afana nyina enam se etisa nti eya ehu sikasem no eya na eden kakra se wo mo bi apese ode boa sa adwumaku ya yede omo number ebeto yemfoni na nifa na frɛ obi beje wo so na fe woni omo ninkita ho kakra bia no fa so masne na enam saye so ma wonso nkransa ma wose de kono wonso watimi anyankuntabu ede abu akire onyankopon da se waje atumu se obeye na sa ede amaye enne ma memfa sa konya yiso na fe mensa nkankire wose sa wo hwe wo TV na se YouTube na se Facebook na won subscribe ya mi subscription button so na mi adoma no so kire se di video bia ede to ope wonso wonsabekana watimi atie utie nso a ma wonko amfa woso komobi na ono nso woso komobi na namsaye so ma asam na yankopon se emfa nko wiase afana nyina timi atre akọ wiase afana nyinara me de mosomfo Bismarck Mensa ende ye wo adom me wo Openi Samuel Ababio eka me ho e wo hase bion Openi Samuel ye mo akaba great me da se enanso yeto nsafra wo watimi aba me komani ma sister Agnes Tetenso na eti mfimfino isage ye mo akaba great me da se enanso watimi aba onyankopon ensure na me ko eto no hanso a eda hansana samoan so enati eto no hano eda ye mo akaba great me da munyina ase se yeto nsafra mo motimi aba ene na moma yenkate yenkate ni ahombrase mu na mema Eda Hansen entu adisua na nhye obade nsa adofo mma ye mompaye Nyankopon dofo yembofo yenjefo nyame a odo ahye umma ebre yi so bio yasen aba yeni asem una wo asem for osfiri osro musro for wani monyam ene otumi no be kyerɛkyerɛ yen
na ma wo ma wo wiase afa na nyina nte wo ne e wo Yesu din mu nti amen. Amen. In fact, last week edition was very good. It was great. Sene muma mo kwama ho konkono fam so no ebie ya dwemu pa eye yedi kan na afi ne yawura abofo mensa nkranse the first angel's message no ade a no kura wotufa awim no kura no ye everlasting gospel moboa ekire de ade a ye dasempa no na divine ekire sen na sen na yentias. In fact so one tie sa edusiana wonya kwanya nhwe sa edusiana eda so wo YouTube channel no obetimi akwa London Ghana SDA oba Sabbath school obehu sa edusiana na watie kama pa. In fact abofo mensa nkransom new dikan no yehu se okita da asempa na oka asembi sa asem na oka ye no na ye be fa emu nsemfua mienu na fi yakasa ho sanse ye be fansimfo anan kakran ne ahwehwehwe mu a na wochi mu de no o se munsuru onyankopon na monhye no admonyam eye part of ansam na obi na no okan no na sa na wochi mu ye ba aba behwe enka bosam no ye free Revelation chapter 14 verse 12. Revelation chapter 14 verse 12 say sister gay why kradwa. Revelation chapter 14 verse 12. I say aha na hote for boss towo wona wokro nyankopon ahyede ni Yesu gidie mu no amen. Amen. Great. Say abofo mensa enkransam no na wie ye no nsampo tutu bi e wo ho no na wode abeye nkabosam masa addition ye ko addition ni mu no ye be doso na fi ye hunde ye kasa wo hwe addition animu ni animu nsam na wode abasam bi de to wa manage ho pa ye so owura bi altar bi otro ni ngoma na fe or the chres and wiase ebe ende no or say a theater or strong man say theater motiwa moshe ebinimu ye oye nebi na motiwa moshe na chino background no omo ye say ejabi na eyi ntutu wo na chi na obi anu address clown obegina stage no so ka performance no ho obi no be ka say aheshi obi ansoro nwane aheshi obi the more kasa aheshi no mo bonsama no the more kasa aheshi mo nsoro nwane nse so mo sori adwane no na omo bo ensama no se sa na ewiase na ebe ende abra ye ka asam no na e wo se ye fomu aba na ye hu sa asam na ye ka ehu hia na ye tu ho anamo no ye to ho ne yesre ene ye bo ensam ye bo o se sa na ewiase na ebe ende enti abra ye kan sam yi sa no mamum hu ne say ye clown ensam kwa bi na yeyi na won trust and fa ukọ YouTube na call Facebook ukọ various social media platforms na sa na omo ye onyankopon asem sambre omo ma ne yet say asresem bi something that will never happen anya de betimi asi bosremu ebinimu no mu nim ni omo ade omo adwen be ye no omo de omo se omo som obi e friend nyankopon fa this is the impression eketinti e wo kan nyina no ye boje wo so na ye sero te se wo ye clown great no na what they share it's a very nice piece of story na se na midi kan na ochi mu no ye pese ye hwe obofo me nyodi kan no obie na no asama o kan no wo se munsuro onyankopon na monhye no admunyam ebi ka ho sa atrapo yi ene yepese ye hwe no sa na wotwi emu nyina sane ye beti ase de afanti first of all no mmaye ni kan enhwe say Revelation chapter 14 verse 7 yenhwe specific message assemble important and all catching has a Revelation chapter 14 verse 7 no this something do na cheche munsun I say now the ne kese tie mu se munsro onyankopon na munhye nenmunyam efise na temo don edu na monkoto de woye osro ne asase ne yepo ne esutire no amen.
Amen. Great. Young fan of Marco and Marco. Fear God. Say, or can say, and answer the revelation again. Message no instruction specifically no. Not Jane or per se or catray and what has he. Say, cancer fear God. Most of the time, no, yana titru or more yaw phone and I say near yaw phone. Yana yama ye yedenum. Omo kase nkwana yen kasa omo yen kan manim. But o me bia na jaya ma omo na eka nti ne dachi bia nkwana bitima kasa omo na kasa dodo nti omo na enye. Isa. But omo nim se e bia e me man so one way or the other e bia ho han wani kura na o de kasa. Ye hu bia o de eto sa abofra so yeah. Then so aha no o ma ya ti asese kasa fear God a. Efisofo my tira ye enum ntichemu aduonu ba kono ekire mu mieti asese osise ye osemu mrebre mu hu asema mu hu Kristo buom se wo dey respect ma obi se wo bre hu ase ama obi ntini se wo fear God no kire se wo bre hu ase amenyame ni wadi na hyede yaso okay se wo suro obi a ni obeka bia no wo pese oye se wanya unim ni die kire ba all right enso nyankopon mu suro ni die o ma ya ti asese se ye bre ni hu ase ni adi na hyede yaso me da se ye obo ni sitie ye de amanyame na nye se ye kakai bi hu se wo ba no ntumrika ye beto ni nya enye sanete great fear no words now omu yusu ye no ene duru bi ana ye ntiase no ayeden kakra so da bia say we meka da bia meka say diction ye key no ankasa nso eya na emoayen but we no nka etimi boa say ehu ewo ho ena esuru ewo ho so esuru we no wo no say ne ye nyina ya no the original language ni phobia no reverence and submission enti say wo de wo ho wo bre wo ho ase ahye onyankopon ase in Genesis chapter 22 verse 12 mra Abraham o ma se kan no so say o de ebekum Isaac no yes mra bofo no ba no say jai men fa se kan nkan bofra no na ugama ni wa hu say usuro Ebrade that's right it is usuro we no enye ahopopo bi a wo dwane afiri nyame ani na mum say obeka asem na why submissive enough reverence wo de nidie a efata no amano no na mum ye kan de bia sa but self fear God and give glory to him we no nti a ye kan say ye reverence no ye ne to aso say give glory because wo de nidie ma no na wo de nimunyam be ma no but the other one na ye ho popo no so ewo ho say see esuro no every say one fa nidie ama no na one koto nanim na one tie na semo a there is another fear that you need to fear him. Yemie Revelation chapter 16 Revelation chapter 6 16 and 17 emra onyame amayen all the grace adom no a ye kan wasem last week yes ene sa da sempei na wo de se ne a wo kan ye no the theater no the whole world is a theater yes if we are singing a theater a theater of the great controversy papa ne bone ho ekon no ekoso ye ya ye wo mu nyina we are clowns yes in the face of the devil eba ye nyina ye clowns in the face of the devil na ye clowns no a obonsam o se asemia no ho asem ye nkwase asem ema wona wa ye den wa yera eti ye no we are seeing yen say ye clowns ye comedians ye yin kwa social media wo soro a wo se wo twen heaven eya na mo se bi mo yare ana se bibi heaven na wo he obi se heaven ni aburuchiri mi kan kura bi aburuchiri kro ntena ho da wonim hell I wo aburuchiri heaven be na obi timi kwituo no wakum nipa be 20 e wo school we nya heaven but obi to oh heaven ni heaven on earth glass nko this is a deceit na se ye kan nyina akiro ne ye ka kiro se ejada ha free ha na wo bo nsem na wo sere ejada ha ne ye the one na ye kan se ni nyina wie na eja no ba ampa ye ntie Revelation 6 16 and 17 na ye nhwe fear foforo bi a
eba one a wentie wo nyame amfa need first fear no so when you use first fear no a we use the second fear okay Messias is to be so one tier first fear no anya reverence am nyame a you will go to the second fear it Revelation 6:17 and 16 and 17 or say I said now catch me pony abotan ne say mon hwe yen so emfa yen hintam fi de wote ahenwa ne so ne adwama no ebufo hu efi say na bufo da kase ne do na hwan na obetimi agina no amen yes. What a statement we yes when the seal was opened so I know it also in no ye bia no yes or say as I say wo so by we are yet to say enwo na bibia eye we enti omo emfa reverence enti say ejada ha no wo mo so another fear and that fear no say eno beto a uni ba bia agina biem nti onyame fear ne yemienu sa yesu say ne obetena ho ama ni obeba behwe obotan yi so no obebubu yes nanso ni obetena wama obotan ya behwe ne so no obeyam eti the two ne say se wo bra wo ho ase ekohwe obotan so na obubu ya oboko na opagya wo a na che se usuro awurade in reverence okay na mbom se wantie na se oma obotan no behwe wo so a why no betimi agina awurade dana no is it not fear enti na omu dwane no sa that fear no anti moma yenhwe se onyame fear no ewo mu sa no yo me da say enti na disane tutu ho ma obunsam de wo Isaiah 14:30 o say odina konya be kwa sinya me atifi no ahomaso but ye ba Philippians 2:6-8 ni so say ono na owo nyankopon tibia mu de Yesu Kristo de no na nso wa mu no mfaso de say oni onyankopon se na imom oto ne ho mpan fa kwate bia to ne ho so da ne nipa nse so na se oye na de fa no ohunu ni se onipa obra ne ho ase ye sitie de kosi wo mu asenua no hu wompo enti enu nti wa mane bibi o se enu nti na onyankopon so amane so kese na wadom ni dia ebu din nyina so enti name enu na consequences what you say say ya ho se obunsa na ya homaso a no pese o chen nyame mpa awabo no okay which is contrast between onini Yesu Kristo but Yesu Kristo mpo onye nyam no ba wias no brand ho asintimi no mienu I don't see the reason why yentimi ma yakoma mafem na yentimi nsumo nyame sene yesum ewo any stromo yo me da say share another aspect of this same thing obofo dikana can say ya chere fear God no more na share obeying in a practically how do we fear God and obey ye sro nyankopon saying na fe saying na yesitie mano in terms of practice saying na trust them na train sani say okay so we fear no ye kan no a bia say reverence also you can reverence ye nyina green kusi asondem okudura sondem mu dia enye se wokasa okudura sondem mu dia enye se wo yesi na say ye reverence ase wo ho but fear bia Bible e kan fear ejina ho ma reverence no na bibi to aso what does it mean to fear God? It means to obey him. That's all. Simple. Maybe our kind of fear no, not obedience to us. And make Genesis chapter 22. Verse 12. Abraham. Emra obofo no ka che ne say usuro erade no. E de ne man ka say usuro erade. If we say no wa yesiti am erade. Sa na oba Ecclesiastes chapter 12 verses 13 and 14. Asem na wie de yatie nyina ne se suro nyankopon na di ni mransem so na ye ni nipa nyina asede na ne ye nyina no nyankopon de beba atemu na de ahinta nyina so papo bonio wabu hu atai amen tinya na make an kosi so tia one say baby a obehu fear God no enye just an abstract word it goes with an action obedience okay enti obofo na odikan no o say munsuro nyankopon na munye den munhye nanimonyam
ebia na next one ebeko no to fear God means to obey him. All right. It is obi ka kira wo say me de me Jesus Christo di pa me suro urade me de me pe obi osuro nyame na so nyame mra atwamu a I don't know how you can fear God without obeying his law. Yes. And no na the commandments no in yankai bosem no e de maye no or say asem no wiye and say and I say here is the patience of the saints. That's right. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yes. Yes. Untimi ka say me keep commandments na ma ja Yesu ho. Obi wo ho a o si odi mranse mina so enso onsuro urade. Enso urade suro na wo kan ye say omu Yesu ene ni mugidie. Obi so me gi Yesu di pa but I wouldn't keep his commandments. That's right. Ni mienu nyina no uyi ba ko free mu enye. So fear goes with obedience. Faith and works goes hand in hand. It goes hand in hand. No, so kakra bi amede ka ho no say pastor usro nyame a you put him first. That's right. Or you are doing it. Because even say maame ana say papa no pra Jesus ano nam so usro ntini obeka say ye no odinka etutu mika ya ansana odi a obeye krawaye nti say odi nyankopon edi kaya eno no e kire say usro no nti bibia mu no o tu anamo kra na o kai say na ni nyankopon de eko God first you nti ni ami tu anamo ya mi tu nti ni nyame e de eko se ni de enko de a ni na tese mi usro no na tese mi ye ni ami do o ye de opet usro no o de no edi kai o bibia mu. Great. I think so. What kind of, because as part of certain lesson a day mind say living in God-centered life say rebobra efata onyankopon no kasam say additional my quotations bia me pese ye Matthew chapter 26 verse 33 na fe ya hwe Colossians 3:1 and 2 so Matthew 6:33. Matthew 6:33. Yeah, Matthew 6:33. So be Colossians 3:1 and 2. Na mo nhwehwe nyankopon ahini ni ne trene kane na wodi yenum nyina beka mo ho. Great. Colossians 3:1 and 2. Ase enti samuanya ne Kristo enyania mo hwehwe de wosoro de Kristo tie ho wo nyankopon nifa mo nwene de wosoro na enye de wo asase so amen. Se kasa nkabosemi ebuma se kase yentenase na yembobra efata onyankopon a se na sa nkabosemi eboa ye metiase. All right, so I don't know opening can say everything God first. That's right. You show nyankopon hini ne trene kane ni ehia nyina odebeka mo ho enti no esan say ye hwehwe onyame ahini ene ne trene na ni ehia no ode eka ye ho no enti ama onyame ne di yanim. Okay, whatever we do is God first. You can't go and do your thing and come to God and say oh nyame me na maye say na obeye ne den penifo bu baby o say tutu anoma ho na ye de abekire pani say aboa be ni sometimes no ni maboa no but what did not tell isa eti say ye ma onyame edi yanim kane e wo bibia ye ho ya brabo mu no say yete ho na say ebribia no ye hwehwe ye die ene noma ebe please yen na yankobi se nyame se yankopon edie na efa ope e wo ya brabo mu a so the how are you be se nyame no two things and three the dikan no say ye call crossing no ye bisa say urade wasem e kire sen e wo mabrabo amebui. That's right. Do you actually consent to it? For instance, you say nipa bebre piskenti no on say bone e wo wiase nyina say ya name no nicely sir chacha gambling they say ya tuni din the betting it Christo ni or pisika nya no tentem ti no na we fi say betting no na gambling no na ya she ni coach or boy gaman say
they say no mpɛ sɛ yɛbɛfrɛ no fornicator anaasɛ adwamamoni anaasɛ yinti no or say cohabitation brofo yɛ de brofo ne din dɛdɛɛdɛ ama no but what we say nyame asɛm mu sɛ mabrabo yi saa na woka another way to ask God mpaibo you ask God in prayer ade bia wo pese nyame ye no ubisa no ana and another way is when you sit for him to speak to you through the Holy Spirit. That's right, because sometimes God speaks to our conscience ya dream ema normal ekoyi the moment ameka say in nature say onyame was standard bia yes say fast the boy abrabo enti say you go against that standard now nature says ya brabo and me when nyakopon enti nyame say mama nya no ne na mama nya na ne ese me ye no ne waka say me ye no so na ese me ye enti once otama ya can say be Hebrews chapter 12 verse 1 to 2 no say santi yen so enam say ye wa dance for bebra etisa etwa ye ho ahia yi mama yen to adiswa bebre ne bone a enche na etwa ye ho ahia yi si yen kwan no ngu na yen fa boasito into a prepare da yen anim no mumrika enhwe gidie mu kanifo ne ne wiefo Yesu a ohwe anigi a eda nanim to no bo ase hunu amane hunu asennua amane na wamu aniwo na wakotena onyankopon ahenwa nifa ewiase nse na ewiase aye ntiama papa ye edin because if you person your papa you are tend to be the bad one. That's right. And to be in a wiase aboni wem na your papa ne edin or say Jesus Christ ordinary si sabotaya so and to say the any say ni anipa beka bia twetwe biom betwetwe ye bia mfa say wiase me ye me nkwa nti ye fa wiase de na ye ntumi but say me ani sisa blessed hope ni so ye betimi we say yes aye ye nhwe so o be fam yo madam ase yen to aso na fe yen na yen sorry yen addition no so na di ho no so o say reshe onyankopon admonyam give glory to God a part of the message you know and also no how do we glorify God okwan ben so na yehye onyankopon admonyam sen natural sem etreyen asembe natural sem kafa kwan ye fa so yehye onyankopon admonyam na yenkanta bibi every 1 Corinthians 3 verse 16 and 17. Okay. Munim se moye nyankopon asorodai. Okay. Nyankopon humtimumu. Se obi esei nyankopon asorodai a sei na nyankopon besei no. Ifri se nyankopon asorodai huti na eni muara. Okay. 6 19 and 20 is in come we are now the submission number. Say na se munim se muni pedwa ya honhom konkura ewo mumu. Munya free onyankopon ho no asoredan. Yes. Na munim ho. Na otom abodin. Yes. Enti munhye onyankopon animonyam munim pedwa mu. Amen. And at 10:31 and so they to us finalizing and say into se moody dio se moon no more ye bibiaro munye ni nyina enhye nyankopon admonyam. Great. Etra say minu mi no ye ne ye ho even say obi kura efo obi se woni ne eye adwuma ana so kire na adwuma mostly no ya no pese odi ni bibia wo kan mra bi odi to ho amanu bia esu na yen kan se nyankopon a waboye na yodie ye danu nti wo mayati ase pefe se nipadua no do metiase no bibretimi e kan se onu anede no but ye kristofo ne de awasi etiase hu se enye ye ne ye hu obi na oboye ana awasi ye hwe ye nipadua so nyina eye e masa nipa kro no nti wo advice ya maminu mienu atiase pefe o trosem se ose even si edidi a si enumu si ye de ni hu ye nkan hu se ye de ahye ni a oboye no animonyam ana afensi ye nkan hu se sa nipadua ye ankasa no eye na soda na obiara obese no no sa nyankopon no so ebese no nti se wusro obi na se wodi obuo ni die e ma no no ogidie ne arusem se si yesuro nyankopon pa ene ania wakase ye mfa nka ye nipadua no ye mfa enka no se de ye maame ne ye papa na se obi o che ye bia pese de respect man no
Nyankopɔn so yɛhu sɛ ɔno deɛ total just na yɛntumi bibia every mo o see the total respect yo no say my Romans 12 with 1 and 2 ndo see enti anuanum medina Onyankopɔn mo brɛhu so metumo fu sɛ mo fa mo nipadua nsi wasa for de atiase ye kronkron so Onyankopɔn ani ene mu nyame so ma adwene wom na mo nyamo ho sɛ wiase yi na mo fa adwene mu foforo ye nsakira mo ho na mo aso de Onyankopɔn pa eye na eso eni na eye pɛ no ahwɛ enti God has a standard. Ye ba ye nka abosam nanim pause na odi ni kase tie mu se mo so Onyankopɔn na mo nhye na nim onyam fi se na temo do na du na mo nkotu na oye osoro ni asase ni epo ni esutire no say yes run because onu no bad he create he can destroy enti onu na ye say ye wa allegiance bia ye de man ye wo sum bia onu na ye say ye de man fi se onu no boy enti say wunyi ni say nyame na boy wa any be depend the kind of person ma obesum any the kind of esura we be boy wa brabo enti na chese say me say wo ka bomu a abofo men sankransam ni odika na sama odi man anasa sama ye na ye representative of adeye kan nyina na ye de kɔ no ye de da sempa no ena ekɔ wogi sa da sempa no etum a these are some of the characteristics that come out of sa da sempa no aname enya sana etie waje da sempa na tum no san ne ye we no e wo se ehunu wo wabrabo mu okay inti mame kan say da sempa no yaka se eno ni Kristo yes nti se wogi tumu na waje saa sempa na tumu a ese se wabrabo reflect Kristo that's right because mo hwe minsia me se ne me hwe Kristo na msia no it for us to be able to say ye the saints nyamemba no na ese se ya transforming through Romans 12:1 and 2 no adofo no metumu fo se mo fa mu nipadua nsi o se afode etia na adwene mu foforo ye transform ese adwene no a Peter de na ye kenkan first no o se yamfa gwete ene eyina etomo efri moja nom esuba mmone a wodija amunu se obija usuba mmone a na se wo ko Kristo nchen a ese se wo transform adwene no that's right but a Christofo no ne ye ne se ye pese ye ba Kristo nchen be ka se ye Christofo with the old subambone adwene no eno na ye frɛ no nye justification ye Yesu a odi adom ye wa be ye but say ogi ye wi a o justify ye wi a ye nso ye bibi by transforming ye transformation ye hwana konkron no every day or check your brabo and just that one day na ya be pew banka crank across the say there ye ti say ye hwahwehwe mu emu yesum ne bedru ba be no face to face you better to say one, you will transform. That is the meaning of the gospel. Yo, yen share we na fi yen fan sorry yen addition so cry yen share adise mu nkunimdifo no se ne o kan yen share Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Hebrews chapter 4 14 to 16 no yen share asama ewo ho no mo. Asi momientie nyamiasam enti se yewo osofopani kese a watwa mu osoro Yesu Kristo ba no yi moma yenso yen asem a yegina soka no mu dindin na yeni osofopani a ontumi nhunu yen mreye imam yen nemom yenara nemom de ya sona hwe no ahwe ade nyina mu se yenara nso oni boni enti moma yemfa nam mra adom ahiwa no anim that's right na yenya mobrohunu na yehunu adom na ebre a esemu aboayen amen enti we say no ye be mfoni be na Hebrew twatwere yen enti ye monitor for say in Revelation chapter 12 emra oka otwease no ho asem no asem a oka ye ne say
na onam ogwama no mogya no so ene di ne so nkunim. They overcame him by the blood of the lamb. Overcome. The word no say yebetimi adi nkunimu a Yesu Kristo nkoa na ma ye nkunimdie no. That's right. Na ohye na Hebrews kan ye ya o se ye ni osofopani a onnim ye mmerɛ ye. Senka Yesu tena asoro and o declare from heaven say me aba ba gemu a anka ne ye be kan se for asem so o nim ne ye kum. You don't know what we are going through. On say te say ye leaders yi so mo kan sem bi a say wo uni hiada nti na o ke kan ye na nka wa ba get to ha na nka wa be hu se ne ye bra. But Yesu no aba get to hobi. Obehunu amane kora chen ye nyina nanso wanye bone. Yes. Enu nti na o say yemfa nam emra adoma hinwa nanim. 11 times in the book of Revelation and we use the word overcome. Yes. From the first century churches no to the 7 churches later no tro no. O say he who overcomes, he who overcomes ni odi nkunim no. Ye nkunim die no ejina hwan so. Kristo Yesu so. Okay. Our overcoming is on Jesus Christ, not on any other person. Okay. And until so overcomers of Revelations overcomers no ne tofa bo nyina ne say wona wo kura Nyankopon ahyede na owo Yesu Kristo gidie no. That's right. Wo mu na ye nkunimdifo no. But what does that mean in practical terms? Okay. Yesu Kristo gidie ne say yeah. Meji Yesu di me de me hu nyina ama no o ye me sofo panin odi mame. The first John 1:9 say empo se me hwe ase mpo na me ye bone a o ye tene ni ne kwafo se o de be cheme na afei maso ne mranse numu enye se anu nti na me de nya nkwa na mo sam se meji ni di nti me ye city ya ama no. All right. Na me di ne mranse so. That is how you overcome the devil. Great. 7:25 no difference was see Kristo ye so for wan nguda enti obi a nguda na kire se no so obetumi age wampa o si enti enso obetumi age won a wonam ne so ba Nyankopon chen no kra every say otiase da say obedi ama won because no or they compare those as priests no o si no mo dos because no mu na fofra ba but yes the nguda enti otiase da enti no wan nguda owu ya o sawe ye ni so no ka se obema me nkwa ese megide yo madam wase am say the edition no ebetwe ayemre no ayebre abusiafo ye beda mo ase se mo de mo fidie e de ato ase aye ne mo ayesa edition ni etoso en9 na ye de abro afi na abofo men sankranse ye dumu esuko nyodi kan asam na emu atrapo ni bi ene de abro next week nso ye no ebe ni etoso enum no Onyankopon enhira wo babia wo biara no katewani na mema openi same ensa nhira so emaye pamchom yemo mpaye eni ajadofo ye da wase so amaye hu nsem etise ajapa sibetimi adisa nsem nyina so a sense ode nkonkron no dum ye yesro ni diem se enhwe ye mfomso ni ye mra to so na emomhwe Yesu Kristo moja de hwehwe gu Calvary no ni ani adofo a ye tie hu nsem nyina no ombehye di no kan ye hu ni ntimi emfanya adwuma wadon ti amen. Amen.